JCCPA, HTL, Sarvan Palepo, Kopidu, CEM, Karbi Anglong Autonomous Council, Handamil Palepo, Kopidu, CEM, Dema Hasau Handamil, Ilum Kapali, Hanbori Monpo, Lalo. Nasinon, Alonso Polo de Lumcheng Monpo, Non, Aduko Handamil, APSLC Handamil, Puateno Hanponlo, CPIML, INC, Aam Aadmi Party, Indigenous People's Party, Political Party Doan Pandame, Rana Thengno Dum Chuhang Ponlo, Long live! Long live! Long live! Long live! Palingan! 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 Corporate atau apa? Ini dah orang ni army club along all opposition political party women organization students organization social organization doan pen ini bangke lihat dak cingru lo mesela bangsa cingru kita hello je BJP सरकार तुम के चोचे पिनिया बाके काबियांग ला लोंगे जे भाषा लोंगे नांगन ट्राइबल लोंगे पिनी कंपोनेंट फन का होदाई ini तुम langsung ning jangje mate ning ku mate kace don unde ko langsung ke kasi pinya tangani li tum dak tong lo la si pinpura lo si pajiramji pinpura pajiram ko ta ko mi ha pe di ta kan ha dakan si li tum pajiram asila dak cingru bakke na che dong thai lo ke political party sa bakke CPIM dolo APSLC dolo INC dolo IPP dolo NP dolo na ben pinangan lo charlia song KSS samet pinana KSS dagna jitu pen Aisa RYA SYJ pen cenglok AIPWA AI2 langsung ada kami solo pen students organization political party doan si cingrum lo athe non kopi pasi litum cingrum na konglo ini cuma thalo je BJP सरकार तुम के आलम के निंजे 8 दिन आने वाले हैं पोगेदी नरेंद्र मोदी पोस्ट स्लोगन के 8 दिन आने वाले हैं तमें नोन बैंक के ठेगलों के 8 दिन आने वाले हैं गलीलो पिनिया बैंक के इली तुम इंग्लों आसो तुम आलों ले ना किची ट्राइबल आलों ले ना किची दा कार्बियांग लों तमें इली तुम ठेगलों लो दा लाख सोसियाना बिघा along le bang sinon ke open PDC element pen pinia bang ke complex biogas element pen pinia bang ke soining school pen kapre amen pathi pen si pinia bang ke corporate ari deng long le ka hodai la so blueprint si pini himonto bisa sarma sarkar pura karbiang long authority atum stame alang litum kache kroidun la bang ning tu alam athili tum hemprek si jangbom protang cha ni se hemprek lo protang thili tum ke dak hemprek koson si ke cari jima aphan penana long le kanang so tame non BJP sarkar bang ke hemprek na ke piji ka fialam lo ke do tang an autonomous council ja kong stame isi pen isi ba pawir la nora bang 6 sido autonomous council stame nora bang ja kong chi pang bola nora bang appointment pe chenglo ini tu kheglong lo dak third grade fourth grade phar appointment phana ta pini ke chief minister se bang ko kopi palo therak me melam la pela dak penangan lokal yu da tum sakuri lo onde la so joy de angtan si chongda dam nang ko kithi anut la so na khotona samili tu kitam nang ko la hai ba chokche la pena alang ni tu hi la bang ening je la hai research jang man employment pilong po sining je stame la bang ke alang ni tum la ke just coba elam chot
Ate thenglong lo ilitum dak medical college sitame medical college long sitala dak angton ilitum dak lokel atule sakari kelong non lap lason kali de la sida dak along le bangke kan biang long po sida hem phu bang pinako la so pu taxi pinia bangke all opposition political party apen social organization women organization student organization an same ilitum chingrum na koklo la pen la so ka chingrum pen non kewangji la bangso Assam assembly election on same la bangso long le ke jora sarkar la bangso long le ke jor parti pharma ke ilitum parem vek nangji kali putang te ilitum abake amen sikar biang long puchapo tame ahe po abake komana tani konani ambani pinako lason ilitum theglo jada karbiang long chotokali karbiang long stame lak sose apikha long le dimahaso stame suri suri long le konatma hala dakta inglong asokedo Karbia to majority homostia long borom pani homostia long masi hala dak stame aprang thelong lo aprang nepko penseng lo cement factory penseng lo non ko kimi 9000 bigha la bangso long le 3000 bigha long le bangke pini adani apansi pini cement factory amen pen koila ke purja amen pensi pini bangke hala dak stame chikol la sila sop ka ke ilitum che song vek na po la an pira la ilitum $60 ron aja ko ilitum tribal ani desi longle ja kong do voi pis tame pinia bangke nakiti la so nakiti mori la so asai bangke intonon pusin ilitum hin puji la pen la ha longle ke pekji tame ramje pekji bro nangji la bangke alang litum bangke apichi rui vek nangji la jong si apichi rui re la jong si pini karbiang long longle di mahasa longle konan ma tribal ke do longle nakiti alang lituming tonte putate non ke bangji Assam assembly election ke BJP bangke MJ bangke ke khatang lo la si pinia mai long penile alang litum han peni si bangke alang litum kipukang to la hano je pini alang litum pinangan tribal atum han kachong thui pini tribal atum han swalo tum han mai ko piloma pini bangke la 1250 Oronodoy amendment pini an swalo phane kachong thui Stame 1250 ko pilo ilitum ke kilo ipo gas cylinder siverji thangla me la bangke momo eso isu ke to dia long le la sonangi thia bangke sita la bangke ilitum kan do ka ves me pini ke thur pak me che sonangi no do si ilitum che so se podangte am to masi to ma bangke ilitum long le bangke nang chi asika do me thur pak me si che song pona Good morning. First of all, Happy New Year to the people of Karbi Anglong and Dima Hasao. My name is Nirmal Langtasa. I'm a General Secretary, Assam APCC and AICC member. It's a momentous moment, beginning of this year, seeing gathering of all the opposition parties of Karbi Anglong. As you know that Congress will be fighting these elections along with 16 political parties. And this is just a beginning. This precisely today what our intention is to tell the government loud and clear that stop selling the tribal lands of both the hill district. Although I may belong to Dima Hasao, but as a constituent of a parliamentary seat, we have a common issue, and it's as you know. Dima Hasao, there are already a lot of issues has already arose regarding land acquisitions of various companies, especially the multinational companies. We are in a positions where we at present this way of how allotting the land we totally oppose. Notwithstanding the earlier what during Congress period what we have given, that period was very different. But as you know, the BJP rule, you can see the rise of only certain few people, the corporates. So a lot of people are apprehensive that what will be the rights of the tribal later, as BJP is particularly promoting this to individuals, the 2As. So we are with the people of both the hill district and the tribals, especially to protect our land for our future generations. Dima Hasao is facing like a same problem like land. Yeah, exactly. In fact, Dima Hasao is suffering more
Regarding especially in Umrangso area, where you recently you must be aware of this land acquisition of 9,000 limes mining, as well as setting up of 3 other cement plants. So there is a huge disappointment amongst the people of Dima Asam, and we are there to protect this land. And as you have been seeing right from Rahul Gandhi ji, that the tribals should be treated equitably in this any project which is coming. So with that vision, we want to see that these projects are halt until Congress comes, where we can have our modalities of sharing whatever the like in Hindi we have been saying Mool Nivasi ka Bhagidari, Hissadari. So we want to share everything, the rights of the people be protected, and any projects which is coming, it should be beneficial, and with the prime approval from the people of the tribal areas. Thank you. And now we have a representative from Dima Asam, that is Indian National Congress. So I call upon the Dima Asam Indian National Congress representative, Vimal Langkasa. Yes. Corporate Palong Lepi Long Lip, Council Longan, Memoranda Pinampo, Isi Angtek, non relation Pensela, Party do an, Opposition Political Party do an, the Redact Piatlo, Memoranda, la Sila Solo Bang non Council Ponapo, la Sinon Lili Lalo, De Litum, Long Le Mangela, Corporate Parmantali, La Posi Litum is linked secret to the name, La Penpini Lavangso, a long campaign, Carbon Radma to the Tum and Lalo, Ning is Sidonangi Long Le, La Banque, Long Le, Velo to make it non Lavang Social Banque, Corporate Pan, Lokipi. La PDR Vidya Bangla Alanga Teokali, PDR Vidya officially like men along La Posila Bang PDR Vidya Banke, Matule Samelake, Sokale Bang Samelake, Jones a goodwill do, Jones a goodwill do, Mulo claim highway, La Panga, non La PDR Puta documents away, like a do belong, original gazetted yellow, officially declared last elite problem है हमारा रणनीति सरकार गिन रहा है और सारा प्राइवेट कंपनी को धीरे-धीरे दे रहा है इसीलिए हम देखा है यहाँ कर्मी आंदोलन में भी हमारा Dima Asam में भी ये बड़ा-बड़ा जो कंपनी को हाल में सौंपते हैं ये जमीन ऐसा प्रोजेक्ट छोटा-छोटा प्रोजेक्ट हम लोग भी कर सकते हैं यहाँ का लोग भी सरकार ने हमारा स्टेट बन जाएगा तो हमारा हाथ में क्या रहेगा जब सारा बीजेपी हमारा कॉर्पोरेट हम लोग का नजर की पिता बोलता नो नंबर जमीन हमारा भाई बोले भाई बोलो इस्लामिक ट्राइबल हम लोग एक प्राप्त होना है नहीं तो हम लोग का भविष्य बहुत खराब है बहुत इतिहास की तीन है Dili tum akai kami di apor pen dili tum pubom lo dongle pelang lapen corruption mo khabo nangji lapen pini ani ta ke bonji kadi lan su se ahir ke pangta la si kar biang long ada ta long le yongsi jor at lo pute mo isu adin pi lo ke klempo lapen ili bang ke company pi the klem dekhe lahai company pehli aleve le tum bang ke long le pelang dosi muni tum Amithang Pusar Pisar Penki Choklem Chodam Hedi Hala Hai Hoi Pensi Kereng Ji Abar Saidoji Lasi Tuliram Ronghang Pini Alang Lichelang Je Laso Je Kado Kave Song Atum Social Organization Atum Political Party Atum Nangli Tum BJP Pena Behere Pini Nutin Kado Kave Tame Ning si Viet Penki Chungu Nangko Kalahalo Nangli Ke Klem Ke Chokche Lapen Kar Biang Long Arat Panangli Ki Pavira Tuar Si Ke Pon Lapen Kar Biang Long Arat Pan Nonangli Gam Jam Pen Pirte Kado Kave Ke Pave Pe Kasik Sak Ke Do Jane Si Kar Biang Long Arat Ke Bang Jani Ake Me Pansi Kado Kave Political Party Social Organization Atum Anta BJP Pan Remrete Kar Biang Long Arat Lapen Kar Biang Long Ki Virlo Ki Sung Lo Palam Pathepi Ponsi Pini Ning si Viet Ke Chingrum Lo Lalo Athepi Alam